Baningi abantu engabaphathanga kahle isitori sikababa uGugu Dlamini owabosheboshelwa ukuthi kuthiwa wadlingula intombazane. Okubuhlungu kakhulu-ke kuthiwa ingane yaphumela obala yachaza ukuthi ubaba lona akazange amdlingule, nayo yahluhlwa uma wayo ukuthi abophise-ke ubaba uGugu Dlamini. Abantu-ke bahlangane ngobuningi babo enkundleni zokuxhumana befuna i-justice for uMr Gugu Dlamini owaboshwa ngo-2009 eboshelwa icala angalazi. Yabona mfethu uma siphelile yonke lento kaThamara bafethu kusamele kuyekujulelwe bafethu kuvulwa ama live kukhulunywa isitori salo baba lo. Lo baba lo uthi uboshelwe into engayenzanga bamqambela amanga kwathiwa wa-rape ingane encane. And lento liyangazi noma uthi waboshwa ngo-2009 2025 manje. Usamile lo baba lo ngekhamasi ukuthi mfethu angiyenzanga le nto lana. And uyambona mfethu ukuthi akayenzanga lento le mfethu lo baba lo yabona. So ama cases akanje mfethu nasejele mfethu mesiyasiwabone mfethu yabo. Thola ukuthi umjita nithi nihleli mfethu abihlika inyembezi mfethu yabo. Tsoye robhane khiphane ethe bafethu yabo njengoba ngidonsa la ngidonsela uma ungidonsela into engekho zithini. So hayi ingane engangithandana naye uma wayo wayengangifuni mfethu yabo. So bayihlohla ingane kwathiwa ingafuni ukuvula icala ukuthi ngirepile bazoyixosha mfethu lo edladleni yabo. Omunye izimfonela ingane lapha ejele mfethu isho ukuthi azithandwa sami ngahlohla uma mfethu yabo. So nami ayingekho into angangayenza ngoba ngangisamncane wangixosha uma mfethu yabo. So ingakho mina ama 2000 ngingawafuni ama 2000 mina. Angifuni yabo nje 2000 angilifuni cause once umama we2K wa find out ukuthi ujola nengane yakhe uzovela epolice station akuvulela icala athi ingane uyirepile athi ingane imingafuni ukuthi sifakazele leso statement uzosixosha yabo. So nawo ngeke mfethu uthi mfethu nawo mhlawumbe ungakahlanganisi kahle empilweni usunengane osukipite nayo ngenxa yokuthi uma wayixoshiwe ngenxa yokuthi umigqema yabo nje ejele mesihlezi siwabona ama case akanje mfethu. Umjita ehleze ekhala inyembezi mfethu ehleze tetema umjita mfethu yabo. Azamqinisa amarobhanithi wayiqina idolo ndoda akusekho kubuyela emuva wade uNkulunkulu yokuphendulela. So nje mhla siphele isitori saThamara bafethu kuyomela ikhulunywe lento yalo baba lohlele ejele boshola into engekho and in the state simnika isinqephezelo because ngiyazi ukuthi ayikho into epowerful njengo TikTok. Wathi into yafikele ezandleni za TikTok sawathi ukuyishubisa into izithola iattention umhlaba wonke jikelele. And ngiyathemba ukuthi niyazi nani ukuthi uTikTok uphethwe amaZulu. Ngithanda ngingathanda uTikTok waseKZN. Wathi isitori salo baba lo saphathwa amaZulu kanje kuzonyakaza South Africa. Ayiphele lento kaThamara sisize lo baba lo bosh. One of the family members bafethu alo baba lo I think mhlawumbe izofinyelela kubona le video le but nabo sebebonile ukuthi lo baba uyatrenda on social media. Ngiyacela ukuthi oyedwa oyifamily member ongasabi ukukhuluma adownload uTikTok bafethu abuya azositshela la ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Siyibonile icomment yakhe asifuni icomment yakhe sesifuna ukubona ivideo yakhe isiqu sevideo yakhe echaza ukuthi what happened lapha yabo. And sicela nisitholele nesithombe salo mama owabophisa lo baba lo. Ngiyacabanga ukuthi ka ladies house bangasebenzisa isithombe saleyo mama loyo. And ngiyazi ke ukuthi uLadies house awuhlulwa yilutho bafethu yabo. So enye into engithanda ukuyincoma ngesitori salo baba lo ngitheme ngipost ivideo yalo baba ekseni kwakhomenta abantu besifazane mhlawumbe aba 75,849 million okusho khona ukuthi abantu besifazane bafethu sebeyalimela iqiniso yabo. So bafethu ngithatha nginishayela izandla ngilincome ngithi ngiyabonga kwabantu besifazane abathe bamsupporta lo baba lo bafethu yabo. So those people abagood ngokushaya ngohosta ama live la ka TikTok ngiyathemba bafethu ukuthi ningayihosta i live mayelana nestory salo baba lo phinde kupushwe icampaign efana nekaThamara. If ifika esimeni sokuthi kumele kudonate ama 10 rand noma ama 20 rand lapho kutholelwe lo baba lo ilawyer ezomsiza ukuthi aphume ejele ayikho inkinga singayifaka leyo mali. Elaka TikTok akhona ama lawyer ngiyathemba uhlapha khona amali angamandi ukuvolunteer bahambe bayommela lo baba lo because manje ibhlungu lento le kumele iqedwe lento ukuthi kuboshwa abantu beboshola into engekho. Umuntu bebevumelene naleyo ngane ngenxa yokuthi ingane isihlohlo umzali ithi ayovula icala umuntu aboshwa ahlale ejele ahlale iminyaka ejele ngento angayenzanga bafethu yabo. So we need ukuthi sethe iexample ngalo baba lo kukhishwe lo baba lo ejele inqwaba bafethu abantu abangasizakala. Ayikho iplatform epowerful njengo TikTok, ayikho iplatform ekwazi ukunyakazisa iSouth Africa njengo TikTok. Ngithi bafethu asibambisaneni bafethu
mewuthi le campaign lemeli iphushwe mhlawumbe isonto lonke noma ini noma inyanga ayiphushwe until kuze kutholakala ijustice for lo baba. Process yokuthi bakwazi bamsize kunomfethu nje one success rate enkulu when it comes to izinto zama appeal ekuthiwa abanipungose wempungose attorneys okhona nalawo on TikTok yabo. So naye omunye umuntu engikhulumile naye plus engimjwayele so washo ukuthi vele basohlelweni baseyinhlolweni zokuthi bamsize ubaba njengamanje. So sebeke bayenza ama consultation nejele nayo yonke into yabo. So ubaba ngicabanga ukuthi yona indlela angasizakala ngayo lo mfethu futhi ngeke ngithi ubaba umfethu lwana ukuthi phela ngiyazazi inwele masuyishiye kanjani kumele kubuye ngathi umdala kube ngathi uyikhehla kanti mhlawumbe untanga nje yabo. So ubaba yona indlela angasizakala ngayo njengamanje ukuthi enze appeal and abe nenhlanhla phuma ngoba ukuphika icala mawudonsa nje lezi igwebe ezinkulu njalo kusuke kuzosebenza against wena ngoba ijele lisebenza ngomuntu othi yena uyalivuma icala yabo lisebenza ngerehabilitation njoba liyo corrections nje lifuna ukuthi wena kube ukuthi uyalivuma icala akusho mina lokho ijele. So ukuthuka mina kusizi esingakwenza thina ukuthi stoyitwe against ijele ukuthi why ijele likhipha imali kuzokhipha abantu lithi abawavuma amacala kuqala yabo. So ukuthuka mina akukusizi wena hamba ubuza abaphathi bamajele or Minister of Correctional Service ukuthi why kuma procedures enokukhipha iboshwa nina nithi umuntu akalivumi icala lapha kuma social worker otherwise adonseke kuze kuyovala. Kuba ngcono uma kuthiwa udonsa igwebe efana no 10 years 15 years ngoba ukuthi kulungile ngizohlala u15 years wonke angifune parole but kwisigwebe esifana no life esingena minyaka yayibona lona uma uthi wena uyagoloza ukulento ukulivuma icala usuke uzohlala isikhathi singanani ngoba kusho ukuthi wena usuyidecide ukuthi uzofela khona. And i-aim bafethu ukuphuma umuntu ohlala nezingane zakhe azama ukuthi ahlele impilo kahle uma ukuthi ufuna ukuyi-challenge uyi-challenge and ifile ka-DCS has got nothing to do with ama-court proceedings. So ayikho into ezothi wena walivuma kwi-social work icala manje usuza la. So ngisho ukuthi ubaba lo udaba lakhe la-attend khona nabafethu bama-TV abasakhuluma nosinga bakho Nxumalo lo spokesperson sa correctional service bazama ukuthi bamthole ubaba bakhulume nabo babe ne-interview naye. Ziningi nje inhlaka mfethu ezivelile la willing ukuthi imsize. Let's hope ukuthi ubaba lo uzosizakala aphume. So as for laba mfethu abangithukayo la anginendaba nabo lethu abe ngiinsist ukuthi istory salo baba ngisichaze khona bezosunderstand ukuthi into yakhe ithanda ukuba nzima ngoba iparole board ayim-accept umuntu othi icala kalazi. Iparole board ifuna icala othi umuntu uyalazi. Ama-social worker afuna umuntu othi icala uyalazi ngoba njengoba nje kusuke sekuqediwe la kugweba lapha basuke sebedila nomuntu yena abathi lo muntu udonsa isigwebo sokuthi sizodila naye yabo. So ke asithembe ukuthi i-appeal yakhe izoba successful or at least athole i-appeal bail ezizinto ayifight esekwazi ukuyihambela yena iminyanga afuna ukuyihamba. Asithembe ukuthi yonke lento izophumelela ngoba isiyacaca ukuthi yaphi mase kukhona umuntu othi no mina ngiyenzanga leyo nto mina lo muntu akayenzanga leyo nto lekumina yabo nje ubingane nje siqalile yaxebuka yasho and ibaningi abantu ababoshule lama rape nje kubangwa yona lemizi kubanga into ezincane nje umuntu amane athatha ingane ayifake ngale camereni ayidlodle ngento ethile athi wena hamba uthi umalume urapile baningi kakhulu and yazi ethi masothi siyabheka a common case webhaya abantu beboshelwa into abangayenzanga hlezi kwi-rape and kuyadabukisa lokho yabo lodwa ngoba kusho ukuthi kunabantu abasebenzisa ngathini ubona or igender yabo yabo lodwa ukufeza ukulwa izimpi ezithile yabo zasemndenini or zakuma relationships ibhlungu lento. As much as umthetho usohlangothini labesifazane 70% yomthetho ufavor abantu besifazane kodwa ke abantu besifazane this is very sad. Umuntu azabe impunga azabe ikhehla ebhantinta athi ngiyenzanga leyo nto kaze kuthini kuwe wena waba nesibindi sokuyoma lapha ya uyo testify against lo baba lo ube wazi kahle ukuthi yamsukela
from 2009 unyaka afika ngawo ekhulukuthu kuze kube namhlanje sibalo 16 years. 16 years. Career ending iphelile vele impilo yakhe. Kazi kuthini kuwe? Ufakazi oyedwa akayi kumvukela umuntu ngobubi nangesono asenzileyo. Indaba yakuqiniswa ngomlomo wofakazi ababili nabathathu. Uma ufakazi wamanga evukele umuntu amfakazele ngobubi, khona-ke bobabili labo abaxabeneyo bayakuma phambi kukaJehova ngaphambi kwabapristi nabahluli abakhona ngalezo zinsuku. Abahluli babuzisise kahle ukuthi uma ufakazi engufakazi wamanga eqinisela amanga ngomfowabo, khona niyakwenza kuye njengokuba ubethi uza kwenza kumfowabo, njalo niyakubususa ububi kini. Obophisa umfowabo embophisa ngamanga, uthi uJehova naye akaboshwa. Uma ubembophisa ngeinhloso zokuba azafele emajele umfowabo, naye lo bophisa umfowabo ngamanga akafele bomnyameni. Sizila kuMathewu. Ngokuba bebopha imithwalo enzima nesindayo bayibeke emahlombe abantu, kodwa abavumi ukuyiphatha nangomunwe wabo. Siyafisa sonke singabantu baseNingizimu Afrika sesilibonile lolu daba lakababa oluzicacile nje futhi ukuthi lwaba amanqine enyathi. Akekho umuntu ongaqhubeka aphike icala ngisho esagwetshwa. Kungabe kusamsiza ngani ukuphika icala esagwetshwa? Andakana mahloni lo baba, uyambona nje ukuthi lento ayikhulumayo uyiqonda nje. Akhona amancane nje amahloni kuphela nje unosisi lokuthi awu yazi yalahleka iminyaka yokuphila kwami emhlabeni ngingenzanga sono ebusweni bomhlaba. Siyabonga ngiyambona lapha u-advocate Mkhulisi kosezinikele ekuthenini uzolisukumela yena lolu daba. Uthi ngolwesibili, angazi uyibhale nini leya lokhuzana yakhe, uthi ngolwesibili kodwa uzawuvukela khona eNew Prison. Siyacela uNkulunkulu wamakhosi alelizwe ohlangothi ngano senza ngakhona, uNkulunkulu wamakhosi izizwe zakwaDlamini, konhlangwini ofoto noNombewu noMdibaniso nolanga lethu namakhosi akwaDlamini phezulu emakhuzeni kobhulwa namakhosi aseSwazini osobhuza kwezindiza ezimasibekela wemzana emncane nemkhulu ngayisibekela nengilosi nje yesizwe sakwaDlamini naba lapho kuzalwa khona baba konina lume, ukuthi akabe khona hambe phambili mayifika uadvocate lo Mkhulisi njengoba ethi uyazinikela mahala uzosebenzisa imali yakhe ukwenza thwala zonke indleko zokuthi ubaba egcine ekhululekileyo, egcine ephumile ejele ngento ayiboshelwa engekho. Sengathi uNkulunkulu engahamba phambili naba kubo futhi kwakhe uadvocate Mkhulisi behambe phambi kwakhe, azaphuma ubaba bese bemlwela yena uadvocate abe nendlela, uNkulunkulu amenzele indlela ukuthi
alwe nohulumeni obudedengu akhokhelwe lo baba isikhathi sakhe eside kangaka ehlale lo bala ejele khokhelwe itshele imali nayo advocate indleko zakhe zikwazi ukubuyela kuye sicela lokho uNkulunkulu wamakhosi alelizwe sicela lokho uNkulunkulu wamabutho akwaZulu sicela lokho uNkulunkulu wama-Afrika ukuthi akahambe phambili sizothandaza sinikele ngiyacela nje amakholo abantwana benkosi ngokuhlukana kwamahlelo thina esaziyo ukuthi kubhlungu kangakanani ukuboshelwa amanqine enyathi nokuthi uNkulunkulu kuzonda kangakanani ukuthi umuntu aqanjelwe amanga azaboshwe ngamanga njengoba eshethi ethi uNkulunkulu ngabaprofeti akekho umuntu oyome yedwa abufakazi umuntu akaboshwe ngofakazi ababili noma abathathu wafakazela ubani yena udade wabo walo baba ufakazelwe ingane yakhe le namhlanje sekuvela ukuthi siyasho ukuthi yona yayithunywa unini ukuthi ayethu malume wayodlongolile ngobela izimpi zakhe wasebenzisa uhulumeni lobudedengu obeka imithetho yena angeke ayiphathe nangehloko semini angithi nje lo hulumeni osiphethe uthi nje uma umuntu wesifazana ke wathi nje ubani ongidlengulele kungabe kusabhekwa lutho iboshwe indoda ngoba sinohulumeni olwa nabantu besilisa sasingazi ukuthi kanti kuvotwa ngo-1994 sivotela uhulumeni ozolwa nezinhloko zemizi sivotela uhulumeni ozolwa namadoda amnyama lamadoda amnyama ekade ecindezela uhulumeni omhlophe omabhunu ngokudlule namhlanje sicindezela uhulumeni omnyama usebenzisa inzalo yethu ukusicindezela usebenzisa abesifazane bethu ukusicindezela usebenzisa abathandwayo bethu ukusicindezela uhulumeni lo osiphethe ukuze kuzokonakala izwe ngoba uma kuhlukunyezwa amadoda azoba nonya abe nolaka ebese ba nolaka lokubulala abantu besifazane njengoba kuliwa nje eNingizimu Afrika ngoba phela kunempi la eNingizimu Afrika kunempi nje impelelwayo kodwa akwaziyo ukuthi yophela nini kodwa siyazi ukuthi iqaleni niqala uhulumeni wafika uhulumeni uNkulunkulu enikezela abantu besifazane ngokwendalo u20% wabo wanikeza amadoda u80% wabo ngoba amadoda engeke abe nepercent elinganayo nalena besifazane ngoba wona arepresente uNkulunkulu nobuNkulunkulu bakhe lapha emhlabeni ngoba uNkulunkulu uyindoda nemithetho yonke uyinikeza amadoda ingakho inyoka yangena ngaka-Adam nasensimini yase-Edeni ingazange iye ngasendodeni eva ku-Adam ngoba yayazi ukuthi indoda itsheliwe umthetho kaNkulunkulu yangena ngakowesifazane owesifazane esetshenziswa inyoka kaSathane wayenga indoda wayengele kwephuleni umthetho kaNkulunkulu njengoba-ke nala eNingizimu Afrika uthe uSathane amazwe onqoba lelizwe wafika wanikezela wathatha u30% emadodeni kwasala u50% wawuthatha lo 30% wawunikeza besifazane ba-eda phezu ka20% wabo wendabuko wendalo kaNkulunkulu kwase kuba u50% esifazaneni kwaba u50% emadodeni yasuka impi uNkulunkulu abesifazane abathobe amadoda bathanda abesifazane bawo bethobile umthanda kanjani owesifazane wakho engakuthobeli lo muntu okwazi ukubophisa umfowabo ucabanga ukuthi ubaba wengane yakho yini ke angikholwa ukuthi uganile lo muntu uyogugela emahlane futhi uyofela entabeni lo dade wabo le ndoda siyacela ukuthi uNkulunkulu emkhulu ukuthi ayikhumbule le ndoda iphume ejele ebese uadvocate lo akwazi ukulwa uhulumeni akhokhe ngobudedengu bakhe ngoba amadoda amaningi asamajele aboshelwa nonsense ukuthiwa adlengulile engakazi adlengule njengokuthi ungathi uganiwe nonkosikazi wakho nezingane naye ezinhlanu ezisithupha bese vuke kusasa ethi umdlengulile uhulumeni akasayiboni njena lento ukuthi akayilandelela ukuthi khona inkinga laba bantu akho umuntu odlenguliwe la nedi khona abayibangayo umuntu onezingane naye ezinhlanu bese kuzovuka kuthiwa umdlengulile uhulumeni yakubopha kuthi talent isiyenzeka kuzuma esevukelwe leya ngane ethi uyidlengulile iqamba manga kade iyele yona kuzuma kwasukuma sona isizwe samvikela uZuma kodwa ile mithetho ishawe ibono uZuma lapha eParliament le mithetho ecindezela abantu besilisa iphakanyiswe yibo yaphasiswa yibo lapha eParliament uma isishabo nabavikelwa isizwe njengoba isho nje lencwadi ukuthi
ngokuba bebopha imithwalo enzima nesindayo bayibeke emahlombe abantu, kodwa abavumi ukuyiphatha nangomunwe wabo. Uma sekuthiwa ibona abadlungulile basukuma beme ngenyawo befuna bamele abakhulu. Isizwe siphelile ngenxa lemthetho kaSathane ebusa lelizwe. uNkulunkulu akayikhumbula le ndoda iphume.